Dobrodošli u Financijske novosti. Ovogodišnji projekat podjele lektira i školskog pribora, koji je realizovan u saradnji sa Herbert Stepić CE fondacijom, završen je uručenjem donacije osnovnoj školi Desanka Maksimović u Zvorniku. Ukupna vrijednost cijelog projekta bila je 30.000 eura, a isti je obuhvatio 27 škola na području Bosne i Hercegovine. Implementator projekta je Austrijsko-bosansko kulturno udruženje MEDO. Radi se o 14 ruksaka za prvačiće i 116 kompleta školskog pribora za djecu koja pohađaju ovu osnovnu školu. Obzirom da se radi o maloj osnovnoj školi i da su uglavnom povratnička populacija i djeca povratnika, sigurna sam da će im ovaj školski pribor pomoći u njihovom daljem radu i školovanju. Ovom prilikom nama je posebno drago što je te naše inicijative prepoznala Stepić fondacija i Raiffeisen banka koji pruža pomoć, odnosno koja je donator ovog velikog projekta. Ovom prilikom željela bih da se zahvalim fondaciji Stepić, Raiffeisen banci na ovako finom humanom gestu. Našoj djeci, roditeljima, nastavnom osoblju ova pomoć jako puno znači. Dobrotvorna Herbert Stepić CE fondacija osnovana je u Beču 2006. godine. Cilj fondacije je pružanje pomoći djeci, omladini i mladim ženama u zemljama Srednje i Istočne Europe. Radove fondacije podržava Raiffeisen Bank International.